महाप्रभु को जय जगन्नाथ। तो ये गाय सी हूँ दक्षिण द्वार किसी दृश्य। तो ये भी लोक से जेहेतु छड़ा होनी तो ये लोक जीवार चेष्टा कर देखते। हेलो हाय जय जगन्नाथ। केमी अच्छा समझे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ दयारू समझे निश्चित निश्चित भाव में बहुत भलसे थे। तो बर्तमान टाइम है 2:30 तो आम आसिक अच्छु जगन्नाथ मंदिर सम्मुख में। तो इंग्राजी नववर्ष समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। तो बर्तमान टाइम 2:30 भी लोक मानकर एत गुड़े प्रबल मात्रा भिड़ रही है। प्रायतः 2 ରୁ 3 किलोमीटर पर्यंत भिड़ रही है। लोक मानकर जो आग्रह उत्साह भी रही प्रभु जगन्नाथ प्रति ताकू तो मानक पड़ो। तो आजिकार आ गोटे फ्रेश एवं नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची। आपण मैंने एक ब्लॉग आदित्य कुमार प्रति को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ। तो चलते जा देखा। जय जगन्नाथ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बर्तमान टाइम है गोटे। तो 2025 नूआ वर्ष गोटे बेला टाइम राति देखो भिड़ लोक मानकर। तो हे गाइस आप माने पवित्र नूआ वर्ष प्रभु जगन्नाथंकर सम्मुखर देखिपे। तो दर्शन में आस वर्तमान देखु प्रबल भिड़ पूरा पाखापाखि 2 ରୁ 3 किलोमीटर पर्यंत भिड़ रही अच्छी। आमर ये ठिया होती कार्तिक भाईना कौन कहे आप नुआ वर्ष तो गाय देखो बर्तमान खोलु खोलु लोक मैंने देखो केमती पूरा आग्रह सहित जगन्नाथ दर्शन करने पूरा आग्रह सहित आस देखु। भिड़ देखो गाय पूरा से पाखर पूरा भिड़ लगी अच्छी आगर चतुर्पार्श्वर देखो भिड़। वर्तमान माने लोक को अधा अधा एत भिड़ भितर हो जाऊँगी। तो लोक मान को अधा अधा करके भीतर को चढ़ाऊे। तो प्रथम फास्ट प्रायतः लोक गले तो पुणी थरे आउ लोक भीतर खाली हेल्ले पुणी से लोक पुणी छड़ा हे। तो भिड़ तो बहुत मात्रा भिड़ रही अच्छे। अरुण स्तंभर भी भोर भोर सकाल 2:30 दर्शन कर दिंतु प्रभु श्रीमंदिर सम्मुखर। पतित भवन बर्तमान पवित्र मंगला आरती चली अच्छी। तो दर्शन करूँ आपण मैंने। चतुर्वासर भिड़ भी देखु। महाप्रभु को जय जगन्नाथ ध्वनि चतुर्पार्श्व पूरा कंपी उठुची देखु। तो भिड़ भी देखु भिड़ बहुत मात्रा भिड़ अच्छे। सकाल 3टा बाजी अच्छे। देखते महाप्रभु को हृदय बल्लभ सहित महाप्रभु को नाक जना जोटा कि
ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁର୍ଲଭ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦୂରର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ବି ପାରିବେନି। ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପାଇବେ। ତ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଭିଡ଼ ଟୋଟାଲି କମିବା ଲାଗୁନି। ତ ମୋର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏଇପଟେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ଏଠି ଆସି ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଅରୁଣକୁ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ଏପଟେ ଭିତରକୁ। ତ ପୁରା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3:30 ତ 3:30 ବି ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାରଥ ତୁଳସୀ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଅଧା ଛଡ଼ା ହୁଏ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅଧା ପୁଣି ଆଥରେ ଭିତର ଖାଲି ହେଲେ ଭିଡ଼ କମିଲେ ପୁଣି ଏଥିରୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ତ ଭିଡ଼ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ସବୁ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ପରେ ସକାଳକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ତ ଟାଇମ୍ 3:30। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଗଣାଇ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ବାଲିସାହି ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲିସାହି ଦେଇକି ଆଠଗଡ଼ିଆ ସାହି ହେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ। ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ବାଟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଇଏ ବି ପୁରୀର ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ବାଜିଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ହେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ 2:30ରେ ଭିଡ଼ ତ ସେତେ ପ୍ରାୟତଃ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6ଟା। 6ଟାରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। 2ଟା 2:30 3ଟାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ତ ଭିଡ଼ ଏଇଥିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏପଟେ ବି ଲୋକ ସେପଟେ ଯେହେତୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି ତ ଏପଟେ ଲୋକ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 4:30। ତ 4:30ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଟୋଟାଲି କମୁନାହିଁ। ତ ରାତି ଯେମିତିକି 12:30ରୁ ଦିନଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେତେବେଳୁ ପ୍ରାୟତଃ 1 ବେଳୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି।
ଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ କମୁନି पूरा लाइन भी से पर्यंत पूरा लाइन लगी तो आपण ये हूँ श्री मंदिर सम्मुखर अरुण स्तंभ बर्तमान रातिर 2टा बर्तमान आम आसी अच्छु ए तो आजिकार ब्लॉग केमती कौन लगे आप निश्चित भाव में कमेंट करूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ तो आउ नुआ ब्लॉग कमेंट करूँ रोचे जय जगन्नाथ।